ole tunruma chuan Khawvel Chanchin en Thlirtu langsar le hmingthang zual som te karon tar lang don ani Isabella boy Belly boy tia hriat lar Isabella boy hi American tual chhungin dolaya Confederate tana en Thlirtu ania atir chuan apa en kol hotela athok ve ren rona anuwa Confederate hotan na athok ta ani anha tho avangin choi moina hial alo dong to kumsang khazaret samruk pahnia man ni in tan tir ania thlachuang fe atan nuwa chhuwa ania inglena a in beng bela kumsang khazakwa khan aboral ani nathan hel karamta nuna pakhat chau hlan tur kanai hi poi kawati em ti thular tak soi chuak tu nathan hel hi American en Thlirtu American tana en Thlirtu ania achung thuan rel ma American Revolutionary War lai khan Continental Army atang vea en Thlirtu pola lutin chawna hrang ma chon turin atal kwal thin ani na thupna zirtir tuate atang thina British Army ten manin thiam lo an chamtira khailum ani ta ani athi hian kumsom ni pakhat mi chau ani nge ani Dusan Popov mitam tak chuan Popov hi Ian Flemingan James Bond film asiam nana thurna petu ni in an ring hialani Popov hi Serbia piang ani indopui pahni na hun lai khan MI16 tan athok thina Japanese havin Pearl Harbor an bei ma khan Popov hian he thuruk hi FBI ho nena ashil FBI ho hian an la thutok lo le an ngai tha hle ni in thuleng wak tam tak a om ani kha Popov hi kumsang khatchakwa somruk pariata aboral ani cause facts Germany piang cause hi Manhattan Project kalpuina Soviet Union nena thuruk rolrutu langsar le hmingthang tak mai kha ania British in atom bomb an siam chhona po cause hi atir chuan aphu sapol ania anuwa Manhattan Project thokin Soviet Union tan en thlak na athok ta ani kumsang khazakwa somnga khan manchwa ania ahnena tang hian British en Thlirtu ten thupoimo tak an hriat chhuap pha ani Mata Hari Khawvel Chanchin en Thlirtu hmingthang berpol ani ome Mata Hari hi Paris khopuya exotic dancer le no chi zuar thami high class prostitute anti te zingami ania Mata Hari hi Netherlands piang ania miwan tlang chunglam mi chungchuang ho kara akhosak awang hian thuruk tam tak akhon khom theiani kumsang khazakwa som pasari khan France en Thlirtu te chuan German tan en thlak na athok thin ti an threchuaka man anita ani The Rosenbergs Julius le Ethel Rosenberg ten upa hi Khawvel Chanchin en Thlirtu hmingthang te zingami anni ome American Communist ania Soviet Secret Agency KGB hotan an thok thungani nuclear ral thum thuruk poimo Soviet Union tana rolruk natna thoktu ania Julius hian kumsang khazakwa somli pahni khan Russian spy hi azoma Russia Soviet Union spy thaber te zingami ani phak hialani mitam tak Russia tana thok turin a hruai lut bok American ten aeronautical le nuclear research antina thuruk poimo tam tak Soviet Union tan fom khoma anha thona hian anupuya una pa apuzon Sergeant David Greenglass apo anin rol thuk hle ani kumsang khazakwa somnga pathum khan man ani Elrich Amis Elrich hi CIA officer ania Soviet Union tan en thlak na athokani KGB hotan thuruk poimo ashal ruthina ama hi sumle pai chena tlaran zonga khosachi ani nge holor lai ania
Amis hi CIA officer ni in Soviet Union a US ta na en thlak na thok turin a oma ma se US thuruk Soviet ta na ruk na in nam noyapu ania CIA a anna a chan mai baka dam chung tang tur hrim ani ta ani. The Cambridge 5 The Cambridge 5 anti te hi Second World War la ya British ta na en Thlirtu anga thok ania amai ro chu Soviet Union tan an thok dei thung ani. Cambridge 5 anti na chan chu an panga hian margis vek an nia Cambridge zir chuak vek an ni wang ani. An zinga lar ber Kim Philby hi British le American in Thlirtu te thuruk tam tak Soviet ho ruk na atho avangin hmingthang hle ani. An zinga member dang le chu Donald Draft McLean te Guy Burgess tele Anthony Blunt te ania pakhat ero chu tunge ani hriatsak ani talawani. Sidney Reilly Ace of Spies anti mai hi Sidney Reilly ni in Russia a Georgievik Russian blama apianga ram pakhat ai tama en thlak na athok theih ani. Nuam satak le tlaran takin hun a hmang thina Soviet ho tu lenina tha tumna po khan rawh man siam tu ber pakhat ani. An rawh man na kha atlol tahla umai po a maktak le ropui takin apud ru thei zel ani. Soviet sarkar keuthuk atumna ero vanei na in adai tabik lova kumsang khazakwa somni panga khan man ania papov angbokin Reilly hi James Bond film lo pian chona ta na fui phur tu tangkai tak ani. Richard Sorge Khawvel Chanchin a spy ro pui ber a chhal ngam ani mai thayani en Thlirtu tam tak ten an en ton le an ngai san ron ania indo pui pahni na hun lai khan Soviet Union ta na en thlak na thok tu ani. Kumsang khazakwa somni khan en thlak na thok tanin Japan chu abuzola arum manga German le Japan ralrel dan azir chianga Soviet Union tan rawh man na an siam na konga atangkai hle ani. Kumsang khazakwa somli pakhat khan Japanese ten an man chuak ta a kumsang khazakwa somruk pali khan Communist sarkar chuan thi nu choi moina posthumously honor an hlana Hero of the Soviet Union ni na an hlan ani.